Glum delay na Zeme Marasam Zeme NSA ge hai menaze. India go Prime Minister Narendra Modi ne India ga gari pi mi hong lang ba 12 crore mi rai lang ba te zate wang gai la delay. Gari go model Mercedes Maybach S650 bulletproof. Gimi zai ga da ba kap kyu lak ba gari. Pi mi hong lang ba India ga rai lang ba te zate wang gai delay. Namaigo crime report Madhya Pradesh ke komhadai si ko pnape ne komhim remingeu ko pnau ne tuang nrei ne bibe dile je sale pnau da ke parangkang ki dile zau kam ne bem roli rahange kane pnau ne pchurang kang pe mag be bisi ke ne pnau ne tuang nrei ne khya pe dile je sale zai chuna pachu kabangge arrest je custody ge lale Korea के ban dilang we BTS member में hang chum je COVID-19 Omicron variant je hararit positive test te pedle je sale sugar RM banai zin ka che me hang chum me bo je COVID-19 test positive te pele sugar che pe ne social media ke le si ro ga dile yama dumale achuning herslow je ba le si ro ga wi ke RM ne reactive ga je iduma dumale idu isang la leje punine commente wedile zai North India Manipur ge Moirang village glow paini ge India flag ulang ba kai ra hange and Biren Singh Chief Minister of Manipur ne announce te wedile zai Manipur Moirang village glow paini ka chai college sale zai chiget Subhash Chandra Bose ne India flag da cry bitinge te chuai re lang ble za acha dam dele na mai COVID-19 ndeuge Assam government ne Assam ge komkrem nge gune komkrete set me ze ngem vaccination kai ra hange COVID-19 go guideline announce te guidele Zai chuna Assam government में India में जा कोला ले पुगु detail issue instruction पे रहंगे ने Assam में गो Dr. Lakshmanan ने सासे तीन कुमक्रमिंग ये गने करते सेट में हंगे हिंगिम January 2022 के पे चुगु दिले जा दाम दिले Zai Assam के चुना first dose vaccine हिंगिम कपलू में 3 crore 71 lakhs 4,258 first dose ngim lulu delay je rang delay zai Spain ge record dilang ba Christmas gathering Christmas ngilu bchang ge market gene Omicron COVID-19 test pepe 2,14,619 case kichibe test pepe delay je lang ke ne ache je sadley zai Spain ge full vaccinated 80% la muile je salei Zai Indian Telangana go Health Minister Harish Rane saje Telangana ge railang betu je India ge 100% full vaccinated Telangana ga hengim je vaccine ngim je hai mana adal mele na kap kam lo dele je sale Zai ne 2022 15 January ne chuje Punjab ke full vaccinate ngim second dose lulai makle ne je public place market zai cinema mall ka chamcham bige tanri rahange peita gudle zai government gu ta temre me government office ka ta temre me du full vaccinated maka allowed te ta dele zai public mu rog du te rahange allowed te ta dele zai sale namai India gu Omicron COVID-19 gu update case ka chibe India ge pakdai be 6,358 kunta ka kaim dai lu ne pakdai dele The chuna active case bambe 75,456 active case la mile. The COVID-19 gena idai di me recovery 6,450. The chai di men sin di me 293. Aize 24 hours lang kya nugo update le. Misui dile ningnui na Zeme Marasam je pitut kai be busy gene. Kangia Zeme Marasam channel je te in tor hangya share like subscribe te gelo. Hai mnaza kulum delay